ejo nabwiye umuntu ndamwira ngo se nimba bafashe mwihangane iyo mu mutwe hagize sinza mbasha kwihangana. Ndamubwira nti se nimba mwihangane nta nasoni turanabitinya kandi biriho. Nimba bafashe intanga y'umugabo n'umugore bakayisana mu wundi cyangwa uyu mugabo akayishira mu wundi mugore ngo ababyarire uwo mwana sekuru ninde? Igisekuru zaciwe niki? Urya rukundo rw'Imana nirwo badata na ba mama bagiraga, akareba umuntu yaza gutambuka ati ngwirana ngwise nguvuye utimvuye hanga waraye ati naraya ngo none ko uca ku mazu kamwe se ko uca ku niko ndihuta ngwira ijoro ngo haraho wariye toya ngo banze ucana mu rugo. None twebwe ni soneri nzamvuga ibyo nzokora. Inzu zose nabayemwo z'abandi karyango gatonsa ngasiga titwa tugakinga. Twaravuganye na madame tugakinga karyango hatazagira umuntu unyagirirwa hanze cyangwa agasonzera hanze. Simbabwiye ngo mubikore kandi ntihabura uvuga ngo kuburiya ngo nubuturage utuye mu ijuru ba wewe. Nigeze kunyagirirwa iruhande rw'inzimwe ndakomanga nza kugira ibahati yakaba ari agapango katari karekare ndakurira ndasimba. Narima nukuri uko mbabwiye nukuri tasingabije subugira ngo mvuge naruriye igipango ndasimba simbira imbere kubera ko nani maze kumva natose n'imvura nakomanze ndahebura ndurira ndasimba nsimbira indani tagena ndinjira bono ko mumva mwebwe ibyo bintu biroroshe. Hanza mvuga ibintu bimwe biri fonde nubwo bizabigora abantu kumva biri fonde. Twamara tukavuga ngo Imana ngo izidukingira ngo niyo murinzi wacu ngo izikirinda ngo igakinga inzugi ngo yukinze ntawe uzukingura. None nimba izikinga waretse gakinga kariya karyango gato. Nageze njana nijerekani njyewe nakoze protocole ndayi nubu nzanikora. Hanyuma wewe uri giki? Hangura umusore wambaye ibyo tutambaye si ipantaro. Dore ko twese zana dukwiriye noneho kumu intellectuel abanga ukukuru uzubona iyo aposa haya simba ukuri andi yize uzomaze ko atize ndeke njewe kandi wize nyuma yanje matematiki wayize narayirangije physique uyiga narayirangije pedagogie niba warize muri pedagogie narayize methodologie histoire géographie narabize wabyize nyuma yanje. None inkweto 9 amaguru 18 urayamanitse mu nzu. Imyenda ufite varize 3 bwaca mwembe ngo zari imyenda nubundi zari zarayibabariye ivarize 3 ubu hawe zibika ngo zigire gute. Yesu Kristo aje izo varize ndizosigara ukazamukana n'abantu bari bafite umwenda umwe. Twaririma waneretse ineza akagatega amaboko kabanda kayagira gutya girasongo yiturwa indi siko bagaze baca umugani isi yayibwira abantu ngo umuntu ndi ngo ntiyavutse gusa ngo umugabo n'umugore oya ibintu birahinduka. Ejo nibyo twiriwe twatwiga mu nama twiga uburyo umukobwa avuga ngo si umukobwa n'umuhungu. Mungu akavuga ngo si umuhungu ngo n'umukobwa. Ubu ndangumbi kibonetse. Ejo nje buriya hazabigenda amenya makuru kaza nsanga yageze kuri. Tangumbi iraboneka gute? Iraboneka ubundi buryo bwabonetse machine ziri hari. Kandi nzozira ubutumwa. Ndi mukureba nareba nzopfa. Ni mukubwira wacu nkamubwira nti ngewe ndiko ndabona ngiye kuzopinga ibintu nibamara banice. Nese
nimba nigeze kwicarana n'umuntu umwe aricara ngo amara aravuga ngo noneho ayambwira ambwira amakuru ngo usariri ngo umukozi avuga umuntu umupasitori ngo umupasitori ngo uzusenga ngo ageze igihe ngo ntibumenye igihe yatangiriye gusenga ngo utagira ngo n'inzu ngo n'akazu kandi aho rero kwavuga nanje ntayo mfite eshitse none tingo ngo iki ati umuntu azasenga akavuga ati ntagira haba naho gutaha ariko uyu mugore yari n'umugore kandi wundi mubwire ngo yari yoroshe none uku gutunga inzu niko gutunga Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ineza yawe. Ndaganira ku neza. Noneho inze kubihuza gato, ese iriya mirimo bari kubavuga ikomoka he? Ikomoka kuki? Paulo yandikiye Abafilipi abandikira ijambo risa n'irigoye. Arandika aravuga ngo ineza yawe, baturirimbiye ineza y'Imana, ndaza kubigarukaho gatoya. Baturirimbiye ineza y'Imana. Umuririmbyi wari kuturirimbisha yavuze ngo gerageza ngo wibuke ikintu kimwe, ngo wibuke ineza y'Imana. Oya, nje simvuga ineza y'Imana, ndavuga ineza yawe. Nje singiye kwigisha ineza y'Imana. Oya, ndaganira uyu mugoroba ineza yawe. Bibiliya iravuga ngo Imana igambirira kurema umuntu mu shusho yayo, ngo tugire ishusho yayo kandi ngo duse nayo. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kugaragaza ineza ku bantu bose? Wananiwe no gusenga azavuga ngo nuko kabya, ngo ariko nabo barakabya, umuntu ngo azasenga ngo gusoma Bibiliya ngo na Bibiliya yavuze ngo nta uzi nimba zanabikora. Wabanje ukareba ibyawe ko ari byo bavuga. Iyo control ufite wa control iwawe. Nimba Imana yarakweretse neza, wewe uyeretse bangahe? Ndiko ndahaha ibintu ko ndabihaha ko ndikusanya neza kandi nza nkunda gusa n'ubushanya n'abantu. Iyo mbaye mvuga nsa n'ugiye kubushanya n'abantu. Ninde wiyeretse neza wewe? Iyi Imana irahari, turayizi, nawe urayizi. Ineza y'Imana niyo yakuramukijeho, ineza y'Imana niyo yakugejeje mu kazi, ineza y'Imana niyo yakugaruye, ineza y'Imana niyo yahita umuhumeka, ineza y'Imana niyo ituma urambura ukuboko, ineza y'Imana niyo ituma itera intambwe. Iyo neza irahari. Umaze kwereka abantu ineza yawe bangahe? Paulo yandikira Abaefeso aravuga ngo ineza yawe imenywe. Hari ibintu tutaza dushaka ko n'abana bacu bamenya, hari ibintu tutaza dushaka ko n'abagore bacu bamenya, hariho n'ibintu tutaza dushaka ko abavandimwe bamenya, hariho ibintu tutaza dushaka ko abandi bantu bamenya. Ariko yanditse aravuga ngo ineza imenywe kandi n'abantu bose. Wowe guhagurutsa wenyine ngo ngwino hano utambuke hano imbere ube ngo utubwira wihamye. Hariho inzira 15 z'ubuhamya, hariho no kwihamya, hariho n'indi nzira yo kwihamya. Wewe wenyine ukihamya ukavuga ngo iki ngiki ndisire naco iki. Buriya rero iyo abantu bashaka kunanirwa bazakunda kuvuga ngo kuriya ngo kwivuga. Ndavuga Paulo twarabanye, ntiyabanye haba na data na sogokuru ntiyabanye nawe. Tubivuga kubera ko biri muri Bibiliya,
ariko buriya mvuze aposo nkamuvuga iminsi tugendanye niyo tubanye mba mvuga ibyo nzi n'ibyo nabonye nkavuga ngo yangiriye neza gutya kabivuga ni iby'ukuri. La definition uja gusobanura ikintu ukavuga uti mudaheranwa umuntu agizwe n'ibi. Iyo abuze kimwe buriya umuntu abuze ukuguru kumwe kuri hariho ibintu kera biba bihindutse. Iyo agize n'ijisho rimwe gusa hariho ibintu biba bihindutse. Agira irindi zina kandi sinjewe warishizeho. Uriya upfuye byogenda gute? Ineza yawe yavugwa n'abantu bangahe babari ibangubara mu mutima mu bintu bizorusha uko impanda yovuga ubunyine kandi iherezo ryanabaye. Urebye ibintu biriho kuri iyi si biratwemeza ko ejo twiriwe twatwiga ibintu ibiriho kuri iyi si batubwira uburyo abantu basigaye isi yayibwira abantu ngo umuntu undi ngo ntiyavutse gusa ngo umugabo n'umugore. Oya, ibintu birahinduka. Ejo nibyo twiriwe twatwiga mu nama twiga uburyo umukobwa avuga ngo si umukobwa n'umuhungu, umuhungu akavuga ngo si umuhungu ngo ni umukobwa. Ubu ndangumbi kibonetse. Ejo ngiye buriya hazabigenda amenya amakuru kaza nsanga yageze kuri tangumbi iraboneka gute? Iraboneka ubundi buryo bwabonetse machine zihari. Kandi nzozira ubutumwa ndi mukureba nareba nzopfa. Ni mukubwira iwacu nkamubwira nti njyewe ndiko ndabona ngiye kuzopinga ibintu nibamara banice neza. Nimba Pawulo yarazize ba Petro n'abari abandi bose bakicwa, ba Pawulo n'abandi bakicwa kubera ubutumwa nzapfa. Aho kugira ngo mfe kuvivura ikintu kitarinjira mu mutima ngo ngivivure, sinzokivivura. Haba nubwo isi zosobanura igasobanura umwuka wera ataranemeza. Nabwiye abantu ngo se kuki ibintu tutakibaza Imana? Kubera iki tutakibaza Imana ngo se ibi byaje nivyo wa mwuka? Bibiri iravuga ngo Yesu yaravuze ngo uwo mwuka ngo azabibutsa ibyo nababwiye, ngo namara bigishe ngo ababwire n'ibisenda kuba. Sema haleluya. Kubera iki twadutegereza ngo isi abari yitubwira ibyenda kuba? Imana Yesu Kristo yaraduhaye umwuka wera uzoza utubwira ibisenda kuba, nibiza tumenye ko ari byo cyangwa atari byo. Ejo nabwiye umuntu namwira ngo se nimba bafashe mu imyangane iyo mu mutwe hagize sinza mbasha kwihangana, ndamubwira nti se nimba mwihangane nta nasoni turanabitinya kandi biriho. Nimba bafashe intanga y'umugabo n'umugore bakayijana mu wundi cyangwa y'umugabo bakayishira mu wundi mugore ngo ababyarire uwo mwana sekuru ninde? Igisekuru zakiwe niki? Mwuka wera arahari. Sema amen. Mwuka wera arahari. Mwuka wera aracyavuga. Mwuka wera niwe twasigiwe uzoza utubwira ibintu. Isi zoza ivuga umwuka avuge, isi nivuga umwuka avuge. Sema haleluya. Abana b'Imana tuzoza twumva umwuka.
ineza yawe imenywe n'abantu bose. Ineza yawe noneho nageze Imana ngasomera ijambo kibaza uburyo ineza y'umuntu yomenywa n'abantu bose ngabiyoberwa. Naho ni ibintu byari byaranuwe, sinabimenya ko social media zizabaho, umuntu azakora hano ikintu kikamenyekana mu Burayi. Ejo numvise ibintu, umuntu umwe yarambajije, nkunda kuvuga, twatanga inama 3:00 dusoza 4:00, dutangira 3:00 dusoza 11:00. Umuntu aranandikira nicaye ngo se ko ntayemvuga, ndamubwira ngo numiwe kandi ndacaye ndekereza, niko nayo mane nsubiza ubwenge ku gihe ndebe ukuntu bimeze. Ariko zaturirimba indirimbo tse twumva Yesu we ndahinduka, nta ndirimbo izivuga gutyo, abantu barahinduka la 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 la, Yesu we ndahinduka. Iyo ndirimbo ndayibaho ni yakera none ninga ku mutima umbwiye ni yakera ariko kweri baho konda ngo Yesu wenda ahinduka. Nimba nagize yakomana ariko Yesu tara nuko reka tugaruke rero ku isomo. Turebe ibigize ineza. Ineza igizwe niki? Ndavuga ibintu bine. Nimba ndabisobanura ineza. Buriya Yesu cyatumye atandukana n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi n'abari abantu bose, nta kindi cyamutandukanije nabo. Yaravutse nk'abantu, yararize, yararushe, yarababaye. Yesu yagize ubwoba, yageze n'ahantu ageze igihe cyo gupfa, ngo abwire Imana ngo se nta yindi nzira y'agakiza ngukuyiye. Yesu yarasenze, Yesu yarariye, ndetse mu bantu bavukiye ahantu habi Yesu nawe abarimo. Umuntu wavukiye mu muvuri, kandi ndetse bisa naho bigaragara na se yarameze nka neza. Kera kose umubaji yari umuntu wa nyuma cyane. None ubu nyine nibo bagezweho, ababaji sibo bafite ifaranga, izi nzugi zose n'utubati umuntu ukora sigara burwanira. Ndakwakiriye muze, urakaza Imana iguhumugisha. Nuko ariko we mbega ibintu we, sema amen. Ariko kuva kare hano hariho akantu gafunze, sinzanere ko ariko gupima iby'umwuka nzambipima cyane nabipimye no kubaririmbye. Twari tugiye ngo gufatika igihe cyagehe batambye bagatinda cyane. Nari numvise nka hasa n'ahatungana, ariko umuntu ukaratera haleluya hangaha sinza yihande, sinza bahabayizinga. Gupima gutya Kalvari, gupima ndapima nkumva sinzi ibintu tibifata. Ko ndabyumva abipimye rwose. Buriya nageze numva hazabi yo mbwiriza mukankwega, none ko numva mumbwira ngo igirayo girayo ai kirere cyane ningende iriya. Nuko ineza narivuze ngo icyatandukanije Yesu n'abandi bantu ni ineza yerekanye.
yerekanye neza, aruha ineza yiwe igera ku bantu batari bakwiriye kugirirwa neza. Abantu baratangara, n'abigishwa bigeze gusanga ngo yicaranye n'urya mugore w'umusamariyakazi wari ufite abagabo, yari afite umugabo ugira 5. Cyari kizira umuntu wari waranenwe bakareba bakanamunena no kuvuga ngo ndakazavoma igihe abandi bavoma, akaja kuvoma saa 6 z'amanywa abandi batari ku mugezi. Murebe uko kunenwa. Ikintu cyabatangaje ni ineza Yesu yeretse uriya mugore. Sema amen. Yesu cyambere Yakobo bice 3:17 wa musomyi wacu. Cyambere kigize neza. Ihute nimara nishaka ndavuga iki kimwe gusa. Yakobo bice 3:17. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi nubwo amahoro, n'ubw'ineza, n'ubw'ineza. Ganza wicare. Icyambere kiba mu neza n'ubwenge. Mu neza haba ubwenge. Ndakubwira igituma haba mu bwenge. Mbuye n'ubwana narinje mpura n'ubwana bubiri, noneho kamwe mbona kasana kagize bene ubwana nyine bwo ku muhanda. Kamare karambira ngo se ndi womfasha, nyine nabonye katameze neza. Ndakabira ngwina hano, ndakegera nyine nugiye ngo kwicara kugira ngo nkegere neza mbone uburyo tuvugana. Nuko ndika kwari bandaga ndika nyine mera nkagutyo kugira ngo tureshe tuganire. Ndamubaza ndetse ufite mama? Ati ufite papa? Ati kumambona ku mubiri utameze neza, urarwaye? Noneho kubera ko kera nari nitse ngiye kukaganiriza, mbona rero karafurashe. Ko turumvikana? Ubwenge mu neza haba ubwenge, kuko umunyabwenge ntagira agasuzuguro, ntaza asuzuguro. Nagiraga umukristo umwe twabanaga, kandi naramukundaga pe, ariko yagiraga amarori, nta muntu yageze aramusa. Bene uyu muntu uciriritse. None nkicara naramukundaga birenze uko nshobora kuvuga no gukunda umurimo w'Imana. Yakundaga umurimo w'Imana, noneho kandi akaba ari umuntu ufite nyine udufaranga nkamure. Nico buriya jewe nyine nkakuriya nza nicara mbaye ngira ngo ndeba abakristo, ndeba umuntu burya azayitwara mu rusengero, ndeba uburyo abapanze twaye turamya, twaturirimba ndeye haleluya paye nsenga, kamuneka kamenya igihe azafurahi, igihe azanezerwa. Ese ni igihe twaturamya cyangwa ni igihe bateye haleluya, ni igihe cyo gutamba, nkamumenya kugira ngo nzabone uburyo mufatisha. Kuki igihe cyo kuramya no guhimbaza kunza mbona utagize, kamenya icyo ari bumbwire ko biba bimeze. Noneho ngo mare ndamwande ngo buce ndamubaza, ndise ko nza mbona utazuramukanya niki, ngo yenda aza bishaka, ariko kamenya ko atazashaka kuramusaba abantu baciriritse. Ngo buce mfata umwanya ngenda nje kubwira Imana, ndayibwira ngo ndashaka ko uyu mugabo akizwa. Birya yavuze ndashaka ko uyu mugabo akizwa. Nasengeye ku ntebe azayicaraho imyaka 2 kubera ko namukundaga uburyo azakorera Imana, ariko nkareba iyo kamere atereka abantu bose neza. Akaba ari nje yereka neza ngubwo ndi umushumba we. Ndahudumi umunsi umwe mbagera saa 9 mfuka makuru yandebe mbwira Imana ngo Mana iri joro ejo ni ku cyumweru, imbaraga z'umwuka w'Imana zifata uyu mugabo ahinduke.
windura umutima wiwe amenya abantu, aha agaciro abantu. Ubwenge buzabuto. Ese turi kumwe? Mu bwenge habamo ineza. Umuntu udafite nta muswa womenya kugira neza. Ineza iba mu munyabwenge. Umuntu ugaragaza ineza ni umunyabwenge. Nuko ngo buce umunsi umwe, noneho ngo habe ku cyumweru, uwo munsi narayisenze. Nuko nyine twarubatse itorero nuko ryari rimeze. Yicaraga kuri esikariye ya mbere turaririmba, ariko tukaririmba mpamvu Imana. Ariko nasenze ugerageze, mbona avuye hariya yesaha, ngo mbona arise, ndavuga nti kandi umutego wafashwe. Ngo turirimbe, mbona agize gutya, kandi iyo myaka yose nahagize imyaka 8, ubwo niho nari mbonye agira gutya, mbona agize gutya, amaze munezerwa. Kaza ngiruka nkageriri, ngo turangiza aravuga ngo ndasabye ijambo, ndari guhaye. Yamavuga ngo uyu munsi ngo ndakijijwe. Abwira umugore ngo natambuke ngo batambe bombi. Maze aramutsa abantu, ubwenge buragaruka. Muneza igizwemo n'iki? N'ubwenge. Nicyo gituma yamwandika aramubwira ngo ineza yawe imenywe n'abantu bose. Kakana gatwaganiriye ndarohankura ifaranga, ariko nyine ndazimuha. Ni ikintu Imana yari inkorengeze mu modoka, ariko uyu munsi nahumiwe. None sinkivuze ndagicecetse, ariko mbabwiye ko nahuye n'igitangaza kuva nabaho. Namenye rya jambo rivuga ngo ishobora gukora, ngo ibiruta, ngo ibyo dusaba, ngo nibyo dutekereza. Imana yankoreye ikintu ndi mu modoka, ndakiranutse imbere y'Imana, ntari bwigere ntekereza ngo ntekereze ko cyo. Uzi ko usaba ikintu ariko ukagera ahantu ukabona nyine uri kurasaba ngo ni nk'amarangamutima. Yasariho. Ariko nanje nari nakoze akantu hirya y'ejo. Nakoze akantu kineza ko kwiyahura. Nza nkora ibintu bimwe byo kwiyahura. Ko narambiye ko nshika ngo mbwira wacu. Cyane. Niwe mbaye mbonaga nubwira ayo makuru. Nawe akanumva ukuna ndama ndangiza gutya name mvuduka. Ndayamubwira ndararwanishara. Niko umutima haye mbwira. Muneza, ineza igizwe n'ubwenge, habamo ubwenge. Sema haleluya. Hari umuntu ngo ananiwe kugirira abandi neza, ananirwa kugira neza. Ngo bukera hatunze nza nkunda kuvuga aya makuru ngo ingaziranyagwa, ngo zibari kunyagwa. Waba aramaze ati singa zose zagiye, ati zose zagiye, ati wari waragabiye bangahe? Ati nta numwe, zanyazwe kera. Wananiwe kwerekana neza. Wananiwe kwerekana neza. Inkweto 9, amaguru 18 urayamanitse mu nzu. Imyenda ufite varize 3. Bwace mwembe ngo zari imyenda nubundi zari zarayibabariye. Ivarize 3 ubu hawe zibika ngo zigire gute? Yesu Kristo aje izo varize ndizosigara. Ukazamukana n'abantu bari bafite umwenda umwe. Twaririmo waneretse ineza abana akagatega amaboko kabanje kayagira gutya. Gira songo yiturwa indi siko bagaze baca umugani. Sinigeze kwabwira ko imbwa ari nanje nashize hiya 3, ariko ni 2 nizo basogokoro bagaze baca umugani ngo imbwa nisi, ngo nugusaba uwo wimye no kwima uwo waguhaye munda akaguha bwaca ukamwima. Izo mbwa ise ni 2. Mweko murumva ari imbwa zibene ziriya zo hanze.
aho ya gatatu nashize ariko reka nireke wakumva ari igiye kurangama cyane mvuga izo basogokuru bavuze. Cyo ni kimwe cya kabiri. Ineza igizwemo kandi n'urukundo. Mu neza haba urukundo. Niryo ryarindi bavuze nta muntu wokorera Imana adafite urukundo rw'Imana. Ntibikunda kugira ngo ukore imirimo y'Imana nuko muri wowe haba huzuye urukundo. Rwa rukundo rukomoka ku neza. Reka dusome ijambo ry'Imana wumve. Abakorindo ba mbere. Rwandiko rw'Abakorindo ba mbere 13 n'umurongo wa 4. Mu neza habamwo urukundo. Ikindi kintu kigizwe n'ineza. Umuntu adafite urukundo nta neza ushobora kumubonamo. Tibikunda. Nico gituma ndaza kwagaruka banzo soma. Urukundo rurihangana. Rugira gute? Rurihangana aho. Rukagira neza. Rukagira gute? Ndasoma ivyanditswe. Taza kuvuga ngo nibyo mbandoragura. Urukundo rukagira iki? Rukagira neza. Mu neza habamwe urukundo. Kurya kubona umuntu afasha amafaranga, umuntu agafata amafaranga akagoha. Wamara ukanzushima Imana, muri we harimo urukundo. Nico gituma muza mubona ba data na basogokuru batari bazi Imana. Bari bazi Imana. Ariko akamavuga ngo kwanaka nta mata hari. Kwanaka nta mata. Tibameze neza. Mugene mwabwire agafata abantu batatu akaza bakamira. Nukuvuga ko uru rukundo ruba mu kugira neza. Ese turi kumwe? Ubundi umuntu wese waremwe n'Imana tubanze tureke ibimbaye mvuga sibyo mu nzu y'Imana gusa. N'abantu bo hanze, hariho abantu bo hanze basabagira neza kubera muri we harimo urukundo. Rurya rukundo rw'Imana nirwo ba data na ba mama bagiraga. Akareba umuntu yaza gutambuka ati ngwirana ngwese nguvuye utimvuye hanga waraye ati naraya ngo none ko uca ku mazu ngwese ko uca ku niko ndihuta ngwira ijoro ngo haraho wariye toya ngo banze ucana mu rugo. None twebwe ni soneri nzamvuga ibyo nzokora. Inzu zose nabayemwo z'abandi karyango gatonsa ngasiga titwa tugakinga. Twaravuganye na madame tugakinga karyango hatazagira umuntu unyagirirwa hanze cyangwa agasonzera hanze. Simbabwiye ngo mubikore kandi ntihabura uvuga ngo kuburiya ngo nuguturage utuye mu ijuru ba wewe kandi sinji wawe uzokinga. Nigeze kunyagirirwa iruhande rw'inzu imwe ndakomanga nza kugira ibahati yakaba ari agapango katari karekare ndakurira ndasimba. Narima nukuri uko mbabwiye nukuri tasingabije subwira ngo mvuge naruri igipango ndasimba simbira imbere kubera ko nani maze kumva natose n'imvura nakomanze ndahebura ndurira ndasimba nsimbira indani tagenda ndinjira bono ko mumva mwebwe ibyo bintu biroroshe. Hanza mvuga ibintu bimwe biri fonde nubwo bizabigora abantu kumva biri fonde. Twamara tukavuga ngo Imana ngo izidukingira ngo niyo murinzi wacu ngo izikirinda ngo igakinga inzugi ngo yukinze ntawe uzukingura. None nimba izikinga waretse gakinga kariya karyango gato. Hariko ijoro iyo ribaye ndahakinga kuko gamwe ijoro ngo nijya barozi nimbwa n'intana. Ariko sivuze ngo ndacaha kibirimo ti principe numvise mu mutima wanje. Nigeze kubabwira ko ahantu twari ducumbitse abanyeshuri bose kigo cyageze kiza kunywa amazi wanje kubera ko ariho hakinguye ngo buce ndababaza barambira ngo ngwerega ibipango ngundi bo twemera ngo kandi ngo usanga bamerewe nabi kuko bataza bakingura. Ati ntawe ukomanga
ubundi igipango gikinze hatari iwawe hatari n'inshuti ntiwopfa kwakomanga muneza urukundo. Ntawe ushobora gukora umurimo w'Imana muri we hatarimo urukundo. Niba n'uryoza muheza umurimo akavuga ngo nta mwanya afite, hakunze ndangara inzanyoberwa imirimo y'Imana nimba ari yiremereye cyane kuruta iyo hanze. Ugasanga umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu si umuririmbyi, si protocole, ntiyokoropa mu rusengero, ntimumubwiraga ngo baraja kureba abandi ngo baje gusura abandi, si umwingizi ntaza asenga, ntaza asurana, ariko akaza ngo ni umukaruvali. Uku kwicara wamara kwifata gutyo n'umurimo, ukuwa n'umurimo uzawuhemberwa kubera kuza wisokoza neza. Uko hariho abantu boregereta ubu nyine impanda ivuze, ubu impanda ikavuga, uwo tangara ubusore bwapfuye ubusa. Sinza ndirira ubusore njewe, nanye mfatwa vuba, namye nkora ndakora nama nkora, nagiye mu byo gusenga ndasenga, shaka Imana ndayishaka, korera Imana ndakora, sinza nicuza, nta naho nza navuga ngo ndegerete ngo nicuze ngo hasi ndahakoze. Aya maze gukizwa sindicuza ndana munsi numwe, kandi sindasubira inyuma, nzasubira inyuma kugira gute? Kubera ko ari heza se subira iyo navuye. Haya nta nabwo bansinza nanikanga, sinirasa sinza nikanga ngo ndasubira inyuma Yesu amfashe ngo nsubire inyuma muhangira we, sinjega wiyoboye. Narakoropye ndakoropa mu rusengero ndakoropa, kandi murabizi iriya ruguru tukiri iriya ruguru muri Kongo, umuntu w'umugabo washatse nguri kuratora ijerekani nguje kuvoma mu mukungu, nguvome ijerekani nguzanuje ngwarashatse ufite umugore. Nageze njana ijerekani ngewe nakoze protocole n'ubu nzanikora. Hanyuma wewe uri giki? Ngura umusore wambaye ibyo tutambaye, si ipantaro, dore ko twese zana dukwiriye noneho. Como intellectuel abanga uzubona iyo aposa haya simba ukuri andi yize uzomaze ko atize ndeke njewe kandi wize nyuma yanje. Matematiki wayize narayirangije, physique uyiga narayirangije, pedagogie niba warize muri pedagogie narayize, methodologie, histoire, géographie narabyize, wabyize nyuma yanje. None kwa uzamura ibitugu sirya wize siyo nize. Matematiki yari yahinduka, x kare yari yahinduka sirya. None equation de second degré sirya. None nanigwa gukorera Imana aho ibitugu ngo ariko araza kudefanda igihe abandi barangirije n'abarya ko none gitanga. None se barya bakwigisha singira ngo nabo baradefanze, wakwitonza ariko Teogene yaravuze ngo uzotinya abantu batatu. Sema amen. Ineza yawe abantu ntibazagutinyira amashure, abantu ntibazagutinyira inzu, abantu ntibazagutinyira kwiga, abantu ntibazagutinyira igifaransa n'icyongereza, abantu ntibazagutinyira aho wavukiye, abantu ntibazagutinyira aho utuye, bazagutinyira ineza iri muri wewe. Sema haleluya. Niyo mva eko ningitangaza boyi gusenyera inzu utaraberetse neza. Nukuri kwima ndakubwe sinigeze kwabwira, nigeze kuja gusenga muri burakeye saa 10 ndagenda ngo nje gwera ku rusengero sanga nibaga ifunguzo, ndagaruka ndireka nje kuzitora ngo ngaruke gutya ndangiza ibihungu byari nka bine byanyoye ko baragenda bavuga nijwi yacitse no kurukima ngo ngaruke ntise ndaca bari abantu he ngundi mutima nama ngo umuntu w'umugabo yo kwamagira ubwo bataramukubita. Ndavuga ndi ariko nubundi nyina, ariko ngenda nyine nawe urabona ngenda nzirwanaho nini bankubita rimwe nanjye simbura uwo nkubita ngasimbuka. None aho hari haleluya, abantu banyoye bigeza ngaho batere haleluya se.
aya uko mvuze ndakiranutse ta bwana sifiwe iri aho ngaho ndagenda ngo mare gushika mbagezeho babiri bama baditanga imbere ndahagarara ndaceceka baramwe ngo suvuye noneho umwe ngo andebe atrikirikirika umwe ati uyu ni pastori wanje uyu ni pastori wanje arambaza ati pastor uvuye ndi nibaga ifunguro nizo ngiye gutora atuje gusenga barabizi kwanza nje gusenga muri burake ati genuje gutora ifunguro wagize ngo yandeke iki neza namweretse niyo yantabaye kandi nkabikorana urukundo sinzi nigeze kubabwira umwe abagena abakobwa bazababyarira ku ntana noneho tujyanye na madama tugiye gusenga ngo ashike yama nsimbukira ngo sheri apana yanya mfata gutya mu ijosi ngo bite sheri wanje ndamwira ndi ni sawa meze neza nose nari nkigize gute aterega narabyaye ati kutaje kunteba mbwira madame ndi dore basheri banje ngaba ndugire ngo biroroshe urabona namwe ndetse kubera ko nagiye mwereka ineza kunegera yisanzuye ariko kubera madame arabizi nyine ko nza nkunda kubagenderamo kuja kubafasha yarabizi nyine nuko ndamanda ariko warabyaye nti wambwiye warambwiye kaza kuguhemba ndamandi noneho rero reka tuzobitegure nzaze mu rugo uko sinogwaho nabo bagira abantu bakomeye uko mpageze ntawo nkoraho ineza yawe imenywe n'abantu bose ikindi coroshe kandi nibwo bukristo bwo ku rwego rwo hejuru kuko niyo yari kamere ya Yesu muneza habamwe imbabazi muneza habamwe iki imbabazi nta muntu buriya Pawulo kwandikira Abaefeso kubabwira erega hari ikintu abantu bazabumva bakagira ngo kiroroshe iyo bavuze ngo ineza akagira ngo niki oya kwereka umuntu ineza irimo ibintu bidasanzwe iyo weretse umuntu ineza haba harimo ubwenge wakoresheje haba harimo urukundo haba harimo imbabazi z'Imana kandi ibingibi nibyo bigize Imana ibi gutunga ineza ni ugutunga Imana sinzi nimba mbivuze neza gutunga ine muri wewe iyo hari neza ni ukuvuga ngo harimo Imana iseka nibi biragaragara si ibintu byo kureba si ibyo gushishoza oya hasome Yeremiya 16:5 na Zakariya 4:10 Yeremiya 16 iransoze Yeremiya 16 n'umurongo wa 5 hasome. Uwiteka avuga ati ntukinjire mu nzu kandi ntukajye kuganya ngo ubaririre kuko ubwo bwoko nabunyaza amahoro yanjye ndetse n'ineza n'ineza nabunyaza amahoro yanjye niki n'ineza aho n'imbabazi zanjye aho nabibakuyeho niko Uwiteka avuga. Yabibakuriyeho iki? Ubundi iyo nibyo umugaragu w'Imana yavuze, iyo wakoze kuko Imana ishobora gukora nico gihe Imana izi kwereka ineza yayo yuzuye, iri mu bwenge, iri mu rukundo, iri mu imbabazi. Imana iravuga ngo nzabanyaga amahoro yanje n'ineza. Kubera iki? Mwibuke ko Yeremiya yahanuye nyuma ya Yesaya yarahanuriye abanyesirayeli akababwira ngo Imana ndishakire, Imana ndishakire. Baramubwira
ngo buke Yeremiya ngo ageraho ngo agire ngo asenge. Imana namwatoya reka aba bantu nagambiriye kubanyaga amahoro yanje ni neza. Iyo utagaragaje ubumana muri wewe hari ibindi Imana izi kunyaga. Uzubanza urebe ibikubujije amahoro wibaze ngo ese niki kibazo cyabaye niki. Reba muri wewe nivyo yavuze na mushumba yabivuze muri wewe ese harimwo Imana. Mvuzi neza mba mvuzi Imana. Zakariya ibice 4 n'umurongo wa 10. Abahanuzi bwa Zakariya muri aba bahanuzi bandi bato. Mbese hari uwahinyura imishinga hari uwahinyura imishinga aho kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli aho kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Ndongera namubaza nti ku murongo wa 10 nari mpashoje subire nsobanure cyo nshaka kuvuga. Mbese hari uwahinyura imishinga ese hari umuntu wohinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli. Timazi ni abafundi nibo bayizi. Timazi ni kajya kantu baza bapimisha iyo bahabubaka. Imana idufashe mu kugaragaza neza nico gihe tugaragaza n'imirimo Imana yaduhamagariye ngo iyo yateguye kera. Iyo mirimo tuyikoreramo iyo tugaragaza ineza kandi ikomoka kuki ku Mana yuzuye ubwenge, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye ubuntu, yuzuye urukundo. Ico gihe tuba tugaragaje ineza yuzuye. Pawulo yandike ba Efeso arababwira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Kandi ineza yacu titugomba kuyereka gusa abo inshuti n'abavandimwe n'abo tuvukana. Oya, Bibiliya avuga ngo twereke ineza ngo nibigoryi n'abantu batameze neza tugomba kubereka ineza. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya haravuga ngo ineza y'Imana niyo yadukuruye. Ndatangara nasomye ahandi havuga ngo ineza y'Imana ngo izikura abantu mu byaha. Buriya urashobora kwereka umuntu ineza akaruhaka iyo neza wabweretse ikamukura mu byaha akaza. Ese birumvikanye? Nigeze kubwira abantu nsoza ndababwira nti muri wareba umupagani ukagenda ukareba umuntu w'umupagani w'umukene, ntumubwire Matayo, ntumubwire n'Abaefeso, ntumubwire n'Abagalatiya ko havuga. Ukagira umugambo ukavuga uti buri cyumweru nzozamuha ikiro cy'isukari cyangwa se buri kwezi ikiro cy'isukari gusa, ikiro cyonyine gusa. Mu gitondo ukagenda cyangwa ku cyumweru ikiro cy'isukari ukakimwa, ikindi cyumweru ukamuha. Waza kumara amezi 2 akakubaza ati se ibi uzungorera niki unzi he? Umutima niko wamubiri kandi ndi umukristo zasenga Imana. Uzawugeza ukwezi kwa 2 akakubwira ngo ese usengera, ukwezi kwa 3 azaza utamutumiye. Kubera iki? Wamweretse neza. Kiwarinze uvuga ngo muri Matayo haravuga gute ngo urumva ngo twebwe dusenga aya ngo tsaturamya neza bireke. Mwereke neza uhayikora kuko iri mu bwenge, iri mu rukundo, iri mu imbabazi, irimo n'ubuntu. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.